Assalamu alaikum dostlar. Bugün 2020 жылдың 15 марты, авторлық Бишкек, Прием Муна базары. Немец уналарды көрсөтүүнүн биринчи бөлүгүн баштайбыз. Көрүп турасыздар, уналар өтө көп, ошондой эле эл дагы көп. Коронавируска карабастан базарда өтө кызуу болуп жаткан учуру. Видеону агына чейин көрүп лайк басыңыздар, биз көрсөтүүнү баштайлы. Биринчи мына ошол гольф 3төн баштайбыз. Жылы 96, 1.8 моно, механика, расход 7.8. Пасы 180 000 сом екен, без вложения деп бир хозяин екен, номери. Кызыл түстө Венто, транзит номерди, жылы 93, объем 1.8 моно, коробкасы автомат, 166 пробег, басы $3000, номери. Контейнер бар мı? Контейнер бар мı? Контейнер бар, подогрев сиденье бар, автомат. Коробкасы автомат екен. Немесе пробеги болгону 166 000 км. Оригинал болуш керек. Оригинал болуш керек пробег. Бул үчүн канчага бересиз сомго эсептегенде? Эми сомго эсептегенде ушунда 200 000 берем. 200 000 бересиз, окончательно. Машина жасаш керек. Эч нерсени жасаганын кереги жок. Болгону оформить этиш керек өзүнө. Россиядан немден чыгып келген да. Жанагы. Канча күн болду келген? Келгени бир айга жакындап калды го. Бир айга жакын. 19-ында бир ай болот, 19-ында келген. Февралдын 19-февралда. Келген, бир айга жакындап калды. Дем алган болсо өзүнө оформить этилет. Машиначы. Эч нерсенин кереги жок. Бензин куюп айдаш керек болду. Бензин куюп айдаш керек, ну? Эч нерсенин кереги жок. Багаждарды ашып берет. Audi 80 B4, жылы 87, 1.8 инжектор, механика 165 000 сом, номери 0990 93 71 77. Passat B3, жылы 92, 1.8 моно, механика 110 000 сом, номери. Отыз төртінші кузов, BMW 525, жылы 92, объем 2.5, механика, $2800, номери 0560 30 81. Ford Focus универсал, жылы 2004, объем 1.6, коробкасы механика, базы 170 000 сом, пробег 355 000 км. Номери 0562 66 62. Volkswagen Charan, жылы 99, объем 1.8 турбо, механика, газ, бензин, басы 150 000 сом, номери. Audi A6, транзит номерде, состояниясы жакшы экен достор. Титанскада, жылы 95, объем 2.6 механика, сомго эсептегенде 230 000 сом дейт. Номери 0501 607 711.
124 Мерс Ешка срочно сатылат деді. Жылы 94, объем 2.2 механика. Басы айтылыш басы $3500 екен. Номері 707-01-90-10. Достар, дағы бір Audi A6 транзит нөмірді көк түсті. Жылы 96, 2 объем механика, $3800, номері. Audi 100, переходка. Жылы 89, объем 1.8 карбюратор, $90 000, номері. BMW 30 кузов, жылы 84, объем 1.6, $120 000 екен. Номері 703 76 07 78. Passat B4 универсал, жашық түсті, жылы 94, 1.8 моно. Соңғы есептігінде $225 000 сомдайды. Состояниясы без вложения. Номері 706 77 77 06. Audi S4, жылы 91, 2 объем моно. Басы соңғы есептігінде $230 000 сомген. Номері 553 17 74 74 екен. Срочно продаю участок 11 соток под строительство готовый проект на $50 000 на нашу находится на трассе Каравал-Таврический, Петропавловка, в очень хорошем месте. Срочно продаю участок 11 соток под строительство Петропавловка, в очень хорошем месте. Телефон 809 17 57 38. Окончательно қанша алады? Окончательно 215 000 сомдайды. Достар, мынандай жасалған сары түсті BMW 525 34 кузовтағы базарға шығып тұр, достар. Жақшы алды екен. Жылы 95, объем 2.5, басы $5 000. Товарды же автомашина алмашабыз. Байланыш телефоны 055 Ушул BMW боюнча кайсы номерге чыгыш керек десеңиздер, мына BMW-дагы номерге чыгыш керек экен 0703 76 07 78. BMW 530 39 кузов. Жақшы алды екен, достар. Жылы 2002, объем 3, коробкасы механика, басы $5700, номері 555 07 91 46. $400 başlanады. Mercedes
Сешка 200 жылы 94, 2 объем, плита мотор, коробкасы автомат, расход GT10. Кыргызстандан бир хозяйныкын сор, эске алып коюңуздар. Без вложения $3800, номери. Срочно продаю 4-комнатный кирпичный дом с участком 20 соток. Opel Zafira жылы 2001, объем 1.8, механика, срочно сатам дейт. Басы $3200, номери. Внимание, компания «Автокатализатор» купит ваши автокатализаторы дорого после осмотра и анализа. Компания «Автокатализатор» 99. Ford Focus жылы 2001, объем 1.8, механика, $3200, номери 0786 63 Продаю участок в селе Нижний Урок, выше жилмассива Арчабешик, от магистрали 500 метров. Есть вода, красная книга под строительство. Телефон. Достар, бизден бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видеолор сиздерге жаккан болсо анда лайк басып коюңуздар. Биз кийинки чыгарыштарды көрсөтүүнү улантабыз.